Ngatho cha mwanya mutegeri gweta na mbere na kurumira mibango ndene ya Weru TV ntuko ya narua ya kiumia tukienda gutigira ati ndithia ciaku ni tikwithirwa tigikarabo bwega ndira kwithirwa kuri na umu nthiguru nene drought na kuri na drive ire tigairaga ati ugwa murithi utikwithirwa ugita athara nene ndira gwatuika mbure tikungana gutina nyaki ya kungana bagatigira bakwithirwa bakikugitira insurance ire ikethirwa ikigutethereria kiri ugo kwithirwa ugikuria kiri urimi bwaku na ntuko ya narua coordinator wa drive ati wenka niwe Evans Mwiti ati wenka ndene ya studio cheto cha Weru TV nezanitie na Elizabeth Kanini uria niwe wari MCA na kinya pastoralist kana murithi antere chia Igembe North na kinya turi na Charles Kamuibwa ujo ni mukaririgite wegethiri na kinya conflict and resolution dene ya county ya Meru baba bonde nikenda gutigira nitukwerewa kiri urimi bobo bwa ndethia na mono kiri gutigira urithi bobo buri na baita kiri maisha zetu kana kiri uturo bwetu kiri miuko yetu tutigweta athara au nio mono bethirite bakisisitiza ugwe utikwithirwa ugita athara ndira gwatuika kuri na drought ndene ya county ya Meru na nthiguru neji ya Kenya. Namba yetu ya SMS ni 23578 uri na kiuria kiri drive kiribo tukethwa tugigucokeria kiuria giki imwe kwa imwe na kinya kiri mitandao yetu yo kinyanira Facebook kagitene gaka na kinya YouTube turi live nikenda gutigira Ameru bonthe na aria bari ni bakugwata uma bwa mantu jonthe itania na bautu ikinya we kinya rietwa ni Maureen Kinya nkiambiria na ugwe mwitikethia Ameru ingukethia mutegeri wa Weru TV unbita wa Evans Mwiti ini coordinator wa drive project Meru County. Elizabeth ingukethia mutegeri wa Weru TV bithairwa ndi pastoralist dari MCA na ndi bithairwa ndi treasurer wa Igembe Central Livestock Farmers Cooperative Society imbithairwa ndi executive member wa union na imbithairwa nkiritangwe na county ya Meru then director wa MEWAS na board member wa Kakuru ATC. Charles marito beta wa Kamuibwa Charles ngende Meru onara ari betaira de chairman wa ndethia kana utonga wetu wa Meru na mwene te wa thiri ya conflict and resolutions na Mbigade chairman wa Tigania Livestock Farmers Cooperative ira associated na Nyambene Farmers Union kitheka na onarori Meru. Bwega sana Mwiti tukiambiria no twithurwe kagitene gaka kinya kethira ituthithetie ndwareji gutiuthairwa kuri na no kwithairwa kuri na mutegeri uria mweru uria umaira kagita konthe akeja agatwithiria jana ati kumenya bautwe ibao drive ni mbio yongwa. Asante sana Maureen ka peane brief introduction ka drive. Drive ni acronym kaimaritwa maingi ya watethanitwo ye chungu kwa ntethia inya ya motaura drive mean de-risking inclusion and value enhancement in pastoral economies kana kurigirio wati no bwa drought na inclusion no mean wonde iba ku include wonde ni arithi ibonto iru areto ya ni nyaka nini igenda ubona inyekuru ni arithi na inya barabe na mawathe na inya youth wonde ni arithi na wonde to ba include ke project hii utema to ampathu na value enhancement ni mean kuongela baita neo tukaeleza ni atekua alafu ende project ye ni national government project ambaye funded by World Bank through initiative igwitwa Horn of Africa. Tukua Horn of Africa Maureen tuimine 4 countries. That is Kenya, Djibouti, Somali na Ethiopia. So ukaya kumo iru ari weta Djibouti kana weta Somali
ukethira project ikuo igwitwo drive. Number 2, kwina ira tuwita general objectives ka mwelekeo your project ye. Your mbere iku make sure ku caution farmers against kana pastoralists against climate change. Muno nonete manto climate change ye te manto maingi sana. Yake ya drought, yake ya rain na floods. Yes. So ende ikuona that murimi kana murethi rira kwithira ena njange kwa tuika irio bikura ng'ombe rimwe chiku ya sana. Kwa hiyo ende kwa tuika aomba kwa watu becha kidogo ikenda omba kuura area. Number 2, ikenda kureta arethi kiri laini ya financial services ka laini ya kumenyana atabomba kubuithia biashara. No ntonto bonde ni biashara. Unto bonde at the end of the day imbio biashara imbio kuono. Number 3, kiri mwelo kyo ya project ye ikugeria ku connect arethi ba kiri the world market. No kuonende kuina a lot of challenges, kuina mirimo ng'ombe na binambi tugerie ku make sure ati tu ba connect ki world market. Kwa unende toya in Kenya you are in 21 ASO counties kana counties ira chiethera china njanga. There are 21 of them, Meru being one of them. Kwa baba inge morini be ya bachokera Meru bakathwani mayani bakathwani coffee lakini batikumenya 60% of Meru it is very dry. Kuma area yothe kuma Chubuiga kwina mabo Isiuru, kwina mabo Kampela, kwina mabo Ngaremare, kwina makwa Ndahaba, omwanga munta Wasonyiru, egete omwanga Ndumuru, na nawe witawa Bulo, na nange witawa Kachuru, muntu omwanga Eombe. Kuponde ni area Meru. Na area ni oturithagia kana ira itawa Northern Grazing Area. Na area ende nio ithaira muno ya thaya ii nuko no kurite. Friday turari na kuitwa Kinanduba na kuitwa Buchera na twethira ng'ambe ciothe no ithamirite, lakini I'm telling you for sure that utiginya kino no kuona ende kwou project ne kugeria ku cushion farm ni pastoralists against that. Alafu ende toya ya boundary kia kuwa in Meru tuli ni 5 constituencies tuebore wondie witwa Ruiri Rwarera toya tigania west constituency tui Kianjai Athwana na Kithi toya tigania east na bwana Kamwibu umete tuina Muthara na tuina Karama tweta witwa Igembe Central all the 5 wards Chigembe Central chirikuo kuma Kangeta njia Kirang'ondi chonte chipo tweta ki Igembe North na ucho ward chonte ithano chikuo kuma Ntwambui na Tho Amwathi na Ntunene chonte ni chikavandi by this project. Na kuina vitengo biele kana components ile cha this project. Kuina we de-risking kana ekwa arethi insurance. Na ngwata boya ti insurance against death na ti insurance against kuiwa. Yes. Ni insurance against nyangi. Nukuona? Kwa huu ria kinya tukuya wite the insurance tutibata mno ng'ambe. Bitu ibata mno abio ni wo ukuo wina ng'ambe yetu witikio na ng'ambe tuto wite insurance. Kitengo kingi nako kiu kia value enhancement kana kwi kampuni yetu itawa KDC ni toya na loan na kendelea kueleza uratoya na. Thank you. All right. Elizabeth, ni mbio yongwa yatumire utonya kiri urithi bubu bwa ndithia wize mono ekuruba ingi batendete mantu jaje ikindithia reka ni nyana uria withirito ki benefit na drive ni mbio yongwa ugweta mwekuru itumite wotonya kiri urithi bu drive kukwira kwina inclusivity na yuko tuika utemuntu utumba kurithi karaya buru urithi bwaru miake lakini thai kuringa nawe economy ekarire na tuona kwina benefit nyingi cio urithi gwatumia ntonya kirurithi na ndio tonya kirurithi ndio mo baraba benefit ite kuma kin drive the insurance drive na ibo ntu kuimisa ekurubange bonde na youth na nyanto bena mawathe bonde batonya kirurithi
no rie thibwe na benefit sana nanga urake twena njanga nyingi thine nyingi sana insecurity ekorwa baingi bati na akuru ekorwa baingi bakwa rape kinya na umundene ekorwa baingi kinya na bo batweta maskuru no na Rwanda batyo tuteka skiro pinge pira turethacia ingombi cio tuthomethacia ciana na icio tutumaira kibia kuria bietu bionthe inde batura tumbe kuria thirikari ni turomere itutethia netwe security no turira antu bathura wa kenda balwela cia antu na ndethia cio utebomba kwithira bwena antu bathuri ba representete na kwithira antu aba kuorwangwa lakini bo bare ari yake lakini tutubona groundine buranka wande mwekuru mutongeria ankera atongeria betu bara bonde bathuri akura baukire parome batutethie nontu bati twatiro turenkia na kinyana betu batethoma ringi na inya ekuru betu batekurima na antu bara bonde oba kwenda baitu enga na utorithairia na utorima pe ya bakoya na urengi indi tukuromba thirikari kwetiwe kinene bete lwelie kenda na tutumia kuwetania na mantu yo yaraba kwenda na tena ndi drive ithiritwe igitethereria mwekuru murithi drive uretetheretie mwekuru murethi ndiroko ita insurance mbere budu tutetikacia insurance ya uma lakini tuonete ya uma no twekorwa baingi muno bara baitite insurance bari na ibakona nje bya kuthomethia nabo na byo bacoke skuru bongi bara tomba kwira thirikari baba drive patu aya mbesa cia kuromera kiangasi yake kinya ria ng'ombe cietu ciiywa ibo tutetherie no ntukwiro kinya drive kaura na iriura nimbi irura no ng'ombe kaiyuithire tutweke ndi tutone bya kuitira insurance ende otomba kwira antu aba insurance baturira mbesa kiangasi yake ibo tutethacie kinya ria ng'ombe cietu ciiywa tukone bya kura ng'ombe ingi na ndingita ki bwana Kamuibwa ritari Kamuibwa ne atia drive yumbite kwithirwa igitethereria muno antu maturene na unturene antu bena ndithia inyingi ndithia izi gutina nyaki ya kung'ana na atia drive kweza ithiritwe kibutethereria na umaturene iboya Maureen kabire akariba nyambene especially sub counties ya Buri, Tigania West, Tigania East, Igembe North, Igembe Central na Mutuati. Bere drive unende kumugora wanderie matu ya drive inde introduce de gwa namba 10 na tomba kwithira tukiritanwa turaikwa seminar turathomethwa ubatu bwa drive na ndia twamenyere mantu itwature undu umora wetere fruit kwira rithi betu mantu ya drive na maoya yayo enda mbere wita kana kuitira ng'ombe ciakwa insurance ndaitira nyamu wakuru mantu yagoro igwa former MC agwa itipangua ni youth itipangua mwakuru itipangua kinya wasionjiweza drive ite discrimination so finally riakura na drought last year ikurombete kura nyangi muno na tutetherwa uti muntu tarirwe kuringana na kura arite ng'ombe ciao iana no tu kutarira kiwango wera wagithe na ng'ombe mana ile itira insurance wethe na mana thatu itira insurance wethe na ithano itira insurance na drive ni aomba kwaya na benefit ikagwitira imwe free thirikari ikaongela kantu na ongela kangi drive ikaita bure ikona bila uitira na bila biotethia na I remember last year wengi muno barire mbecha including my family itombere kura twinde na baba no tira baitrete ana batandatu ingilurinya akabatana ngira bangilurete no itabete ng'ombe na tuna benefit muno lakini mwaka bari Maureen itombete kubwa tuigelegete muno nontu ya drive ya turite ito renew lakini kurenew ko kurete thina muno nontu
ndithia cietu iciambite kuiwa cionthe bwaga watitwo na ng'ombe ibakai muno na ndithia iu citumaa twithaa tukienda drive nontu nitha itutabarakia mwankara thai kinya thai tukwaria ng'ombe ni kuiwa cia muntu witwa Mwiti na rika wei na ni utuku tutikumea what next ngira tiere nau loa Muthara thai thimo ingi kurisibwa ni ng'ombe ikuiwa so kwithuria uni turakuria ndi mwenete wa thiri ya ruyo tutirimanite na Inspector General Douglas Kanja na arakwitwa Bataro kwina mutumani munene muno twitete kwaririria mantu ya wamba wa ng'ombe na ngoria atiri uri murakia kuma ntuku ingi muno na twitore chairman of peace for the last miaka 20 murakia mwankari tukaithia batu tukiona thiri mwankari tukaithia ndithia cietu itikuiwa ya thai itumbite kulusi ndithia cietu ndio utala jana arua ngiri 11 na maana tandatu na 26 itulusite through mandatory kana wamba wa ndithia muri ngiri ile na yana assistant itulusite tiri 184 counties ituraria nto mwankaru are na tame baba thegera boma ro are la itukwaria anto yana ekra kenda itumbite kura yo amini korana ngiranto bakaiwet akwanto mirangorana na matanga au tukariria kwa mantu na uria atharira bwithirite bugita tugicoka ki uwe Mwiti babo bairi bakwithura bakiariria insurance tweresere insurance ni mbio yongwa ni mbio mbetingana tiethera tikigitirwa ni ng'ombe kiwango kingana tiethera tikigitirwa kethera ng'ombe iri na mwana njau nyaye kethero ikigitirwa Thank you Maureen. Wambere kambere mutegeri wetu uti mtu ya gwailia ng'ombe ciaku. Yes. And number 2, last time I was here deadline yari 15th of mweri ya thatu lakini ndi tuongererwa chume bingi biele o mwaka 31st kune ndi anku antu bendele kuita na ni atantu baita ita kiri all those sub counties twina antu papa ingi muno na last time twari kinya na community mobilizer kana insurance agent twari noya twina around 18 insurance agents and then emiru ibari baingi lakini kaba taukire nontu mea insurance company rerenda muntu ro witata ro kuritangui thirikari ne contractire company with CPRI CPRI it's a PTA corporation ambaye kinya thirikari na shares nyingi muno kuo ini unito thirikari PTA means preferential trade area na iwaka within Comesa region kwa i company nene muno itemenya inene sana na iwaki within the Comesa region common market for southern and eastern Africa nio ye contract kuofa insurance kiri arithi nio na ta insurance iendelea kwi ira tuita IBLI kana index based livestock insurance index based means ni ba kwa area the greenness of the area ira bia ila kwa ni ata kuntu kutina nyanki nongwata ende na areas ni nyingi twine tuita unit area of insurance kuma rurire rwarera all those ones to the unit area of insurance there are around 16 of them wachitala nontu kwina rurire rwarera wayatigania west kwina ile wayatigania kwina ithatu wayatigania east kwina ile weta igembe north na igembe central kwina 10 so they can up to almost 16 unit area of insurance na unit area of insurance itiria omwe nontu kwina ira chengiri ni more than nkuluki yanende ira trigete muno kana barabara imbeche nyingi muno iya antwambui na muno nathu na nau ino ngambe chieta ichi thaira ikirithio muno ukya kwa ile aruire rorera
kwina a lot of human settlement kou kwina green inene sana kou ende tuimisa antu ba etebura ba itere insurance nara bomba kuona gantu na ginya area si premium kana premium nira imbecha iro witera kiri insurance tumwe ira high risk ya ntombo ina nathu chithera chi almost to 3500 ugeta hii kiringi 2800 kana ngiri 3 nende the minimum ira omba gwitira ng'ambe 3 kanga ni lakini ka ng'ambe 5 so ende okay akuona ya ng'ambe 5 uitara ndo muru na 3500 that is iwe waitira 17000 premium yoka yuki 17500 but yabura charo ure thirikari ni ukurira ni kwa subsidy ni ukurira mbecha imwe keisha 17000 ke ng'ombe 5 cia mbere ni ukwa 70%. That 70% of 17,500 is around 12,000. Kwa ere angiri 5 akimbwa na mana makai. Lakini premium nimbi ingiri 17. Kwa nende kwera ne oto wita money insured kana yarira wita waitira ngarire ku nu menya ngari yake yakwa na accident ukari wakithi milioni 1 ka milioni 2 kire ng'ambe imwe ubiri kuriwa 16,820. No kuona? Yes. 16,820. Okay, ako multiply na ng'ombe 5, that is around 84,000. Kwa ke premium ero yokerie 17,000. Na thigari still no kurira ngiri 12. Ya bara ende bara itirite nau ibare awa mbecha. No bura muntu atenda kuwa akamwibwa kwira ironete na family yao ni mbecha nyingi muno. Twira no kuona. Twira. Na ginya mbe na ibare mbecha. Na inya woni ntombo kana murini. Na ibo the last time ndari anda ura waitira ngambe cia kuira cienara witire insurance. No ntu uteno tukubagua. Na tutiko gwi muntu uri ukuya witata witire insurance. So ende bila kienda kuimisa ni ati antu ibaite na government ni kwa yana subsidy kuma ng'ombe 5 wita ng'ombe 10 ikaya na subsidy 65%. Kuma ng'ombe 11 wita 15 ikaya na 60. Kuma 16 wita 20 ikaya na 55%. Kuma 21 wita 25 ikaya na 55%. Kuma ng'ombe 26 wita 30 ikaya na 45%. Ende kan kwe another example no to yaima to ya madhabu urewa ng'ombe omwaka 30 subsidy ng'ombe 30 subsidy okay ko multiply na iwe ando muru 3500 it is 102 but okay kukarande na karamu atala madhabu yau ubiri korea ngiri 45 so it means no kwewa government ni kwa subsidy ya almost 60,000 na ng'ombe 30 okay ko multiply na mbecha ile ubiri kuriwa is over half a million. Kwa kinya gutebo unge buru iyo biashara nje kabisa. Na alafu yende kintu kingi ende the most important thing is kwinera tuita profit share. Thirikari ona muremi ari yaka invest mbecha ciawe tuwe ya 45,000 kana kinya ngiri 1 acoke ende drought yere yako ya kukaura ya bokurete agachi anything. Kwinera tuita profit share that kithia no itire ng'ombe 30 waitira premium ya 102 na kukura boya no tebariwa wachokeriwa 80% of that 102 that is around 80,000. Okay, rode chichoke ki uitata uishwe ng'ambe ciaku ringi wachokeriwa mbecha ira no tuthigari yo bila na bio igotethia mwananchi ka igotethia murithi tio mwinyilia kunende in any way kinya kwa ura utiroka lose kwara ungeni even more. Yes. Turi na namba yetu ya digital ya WhatsApp ira omba kwithira ugitutumira kiuria gyaku ukurukira namba yetu ya WhatsApp ni 0793 004303. Eze ni namba yetu ya WhatsApp ira withirwa ugitumira kagitene gaka gututumira kiuria 0793 004303 0793004303 na Elizabeth itukwirwa kaire tuchokere gitumi ekuruba gutonya kirimantu ja urithi ekuruba ingi batonyete kirimantu ja urithi niki gitumi
Heru about what a man can do, a woman can do it better. In the battle to Tony Tekiro Redi, a part of Biashara, known to manto ya mengi yonde iya ukumiriro anto bonde na can drive kwina inclusivity wikirirwa na andre kinya mwana kana muthaka kana muntu wina mawathe wende aumba kurithia ute muntu utiumba kurithia na ibu onto twende tukwira inya ekuru bangi bonde bokumekira urithi no ntu ne biashara ye baita sana yes na urithi bo wambiririe kagita kariku withiritwo gikura atia Oni bibi atumie ngwirwa no rethi pumete muciwari no rethi na baba na ritha cia na twathoma na mbeca cia na mbeca cia kuma king'ombe ndi inya ria kwetha kwina mpara kana kiangasi mucie baba okwa neta akendie ng'ombe na tukaria na ni ndi ndathia atire kinyo riu no ntu kinyana bago baketha ba skuru ngacia bisi Ute ntu kingi umba kuwata kita thoko kiri osoka kinyoga wata ngari kana munda yomba kuria mno terendia lakini ng'ombe eta thoko ute soka na kinyoga ringira mwari muthimu amwira mbesa ici yete bunga ng'ombe etere thoko ana no kuthoma na ndanjirerie urethi 2014 ni wi miaka mingi obwega na kiri urethi bobo mbuga wina ng'ombe uingana ugitirite insurance ng'ombe ingana withiritwo kiri watia itirite insurance karikan itirite insurance ng'ombe 45 na ndariwa dawa subsidy ngiri 70 au ankwenda kuonia mwekuru ati drive kauma etikubagua that is one. Number 2 yoge karea ni kurea number 3 ni kuonania ekuru ni betite na mbere na kwithiro bakigunika kiri mantu jaja jegi urimi ni mathina jariku ekuru bethairo bagikurukira no ithiro ukiuga ndiria bweta ndwanda kurithia kwininya rape cases na tabomba na kiri urithi po na challenges iji urithi urakukari ti ekuru baritha cia koura cia antu abandika kurithia ende rira ekuru baitite kithaimi undeneo amba beyite kuia baumba kuripu ekuru nau kana ekuru thina ingira bakulukira mno akuru bo bakorwa batiwa baibongwa kwina kinya thina ingiri kwiyire nyingi antu bakweya kuia ng'ombe ibe ya inyanki mabaeta acio inya ciena suburia pati antu bena mpara nariku na micie mingi ne thamirwe no ntu ba insecurity antu ibaugira amba bariku bauba ng'ombe ende kwina atari nene especially kiri ekuru no ntu nwisi ekuru bate inya muno kinya upambana na amba bau na kinya resources ekuru taba ibyo urabwarume ende no mwanka to affect saiti no ntu ba insecurity yorithi kuno tuge drive ni thirite ki benefit mono ekuru arithi drive ni benefit ite muno no ntu kwina mbesa ira twarita mbere twaria ngiri 3 mbere ukarewa ngiri 10 na ingi nacio turendelea kuita kuringana na ngombira we nacio na citore icio nthe bwana ka muibwana kututaririe insecurity ira ithiritwe igitonyera muno rutere ruria rwa Rwanda na kuri na ng'ombe nyingi ira chithiritwe chikiwa kuri na kinya mburi na kinya ibogitaira nini ntigiri kinya ntigiri chigitairwa kamera mburi ng'ondu na ng'ombe na ndikumania na insecurity zikuma mwaka jwa 2023 mwaka 2026 ni kwethirite kuri na wagagia bokaria muno nteri jino ithiro ugitunenkera namba ya ndithiu ira chiethiritwe chikiwa iboya morin kambere ya mutegeri wa Weru TV batu itumite kuja turite thina muno drive ni ire ne ndatutethi muno na oni personally ndaitire ng'ombe 50 ndaitira cia mwekoro kwa 25 ana bao batandatu ndaitire ndemo 25
na bondere kurare drought yego ya last year nonto cheitiri rutere rondo muru kana ndo ambui ibombere kuri wabonde utumuntu tawe ne benefit yawe na kutuyo tari na subsidy ya ng'ombe ithano kuma kithirikari au to wa thirikari na tendeti na usubira tukaendelea na kwa tuna drive na tuona benefit lakini unfortunately kuma 2023 utiro twaitha twina thiri unaona ndo wa mwadelia aramu mbere kuwa ito affected kuma sub county thanthatu kwanjiria na Buri ile ongozo ile ndikiri then tigania west ile na Mutunga tigania east ile na Kuraburi Igembe central ile na Kili na Igembe north ikirudi Mutwati ile na Taitumu lakini anto huo ndio bombe totu wa maskini na umaskini huu withirite bokeretwa na anto wa combination ya amba kuma county Muturi na inge yuchi ankanite na bautwe na turite rine nyingi muno manda mori intorendete muno imanto yau intorende chairman wa mani akuime akakurukia 20 na ibithirite kiona a lot of challenges na yabura manda mori kia kuwa right ria gwere ndari na akuina baithanga toke kukumakirio itombete kuritana oboya na turone lua kinyana kuonga bakata na ngambe kinya ekoro kera ina ngambe na bawonde iboto kumireko na tombo kuita to benefit muno so ke oni barabondo bo kumireke drive especially barabara ile tiere ndo muruna kwa ire na ukame bo kumireko boya muno ndo muntu taibitu kweli aire akiganira ni kuendelea na insurance ya drive lakini ende mwaka thai tururia atiri ya hii tulusete ng'ombe nyingi na mburi nyingi uri tukagitira mbi next year ndo drive na tulitanite mwaka tukatikiria kwenda na murungu tuteka uorongo ndo itaira kira inakyo thai ende anto bati maskini uteibe baina bio ya witira takumenya mwiti watongoze tekema kwa drive na atokomera ko insurance ringi ando abakara yake tutekyo so it's also a loss ke drive ando rende ate yabo kana client bo akudira ng'ombe yu araitaira ilicheiro chonde na tege kidogo amount ya ng'ombe 625 almost 5 billion plus bejujo ndo jumbe ni county ya Meru ile kutoma bigwa nya de so distant koria tere account ya Meru le ongoza tenga bana to edingia ile wale lose the million over 5 billion ile ikitu kidogo no ndo ile yonto drive you ado baraitaira ng'ombe chao chia affected bakaigwa bakirewa na bari wambecha ile itikwite no to one road ile moyo barombo jure nyanyaki na kupitia one drive na kinyame ni ya agriculture ni ambapo chief win ndio tederianto ona kitu cha kurera ng'ombe lakini endelee tiu na choni ende wita na maitha ambapo wita chonde economy ya karate one mandamuri bite na bite kenditi na drive no drive ya tuelezete aturatiri ora ukala we ukinga kia ng'ombe nyingi na uita insurance na bonye insurance yoni ko bobore au boya ndio ndio kuna na ng'ombe chenu tariji tayari na ikendele ya kuenya kiboya na ikemenya iroa ichumba kurewa ne anto ne ikaida kwa mfano ya uni turambarigita antu batandatu na kaya antu batandatu arume bana ibaida baina na bochuku mumbo barira fees bonde ando baida daria ng'ombe ne karere nyara post fees batinga na ndari wa yoto icha drive nikomba kweli kuona na benefit no ndo kidate antu bau tikionda kuona witra ngabi insurance Ontore kwa mfano kana baba kwa ndibali ya ubi lakini karakia ng'ombe chio kupitia kwa ardhi bau ardhi bau nabo dawe wala wena ng'ombe chio baingili ndanyo wala na baba kwa kabaira drive na bako na ginto bako na kwa fees so ke unia kuria tiri
thirikari ndaitikiritie ritu kura drive bakathithia subsidy ya o muntu ng'ombe ithano na kinya kwivane bare airo 15 i subsidy ya kuongela kenda baithira bagitire nyingi endi thirikari buri kama kure kantu ba nyingi bayonde bicio na iwenda bongela ba benefit bomba kuthomethia anabona kuona bia kurana kunyo iri endere andu abo ndio batito ba maskini bamwe bora iru baba bora ekoro bati baintiwa what is the benefit of the government kana injua kona thirikari ri itebia buriko iri thirikari iringiri kura iko batu tukamenyera into antobeto na intobio ende kida ni remi itaira rimwe anto bonde ba tuike ute ng'ombe nikenda bakebela urithi wa ng'ombe ibo ni bingi ba itakure no twena to batena kya kura anto bati batena bethe kote kinya kura school fees problem bank bati wa withdraws batena kurobo ende koria tere mwankare ndio tukona kioto kya thirikari tukaria ndipo tukaria na jire ko tuwate kura insurance ke robo kama go tukona kya kura wana tugenda tona kya kura lakini ende kama utorekia au so ngoria tere thirikari eto ni ajibike imenye nitora neburi kumenyera antu na interview bwana Mwiti turi na SMS aja turiurwa highway niko na insurance na drive lakini bado sijalipwa, nitafanya nini? Na tumeforward majina lakini bado akwina antu mwankira thaizi batiri twembecha chiao na tugichokia biuria bia baba bobairi ni bagutariria imbio yongo bakethira batigina ya kugitira insurance kethira ndithia chiao gatigwita na mbere kwithirwa chikiwa babwe drive kabwe na mubango mbuga jwa gutethereria ndithire ikuiwa kinya bubu ambiria kugitira insurance no bukanini na driver ke I mean na drought ake. Thank you Maureen. Ancho kegewe kukiambere kiugi bakuwa battery. It is true kwa anto baba ingi muno battery. No nto bakwithira kwina itilafu kidogo ya lesi na bethimu ile M-Pesa alafu mbaka account na kinya kibande bikethira bitiwitiriria kwina delay na kwa baba ingi muno bona bakari receive mbecha lakini up to now battery receive it na marieto yothe info andite and imbetere twina around 2000 people bara wena pending cases and mbere mweri yo zira kana mbere to close that window ya kuria I'm very sure everybody akaitabura akariwa no tukuibo last week bawite battery bate bariaria kidogo baeta kuona mbecha account inacho so that's why I'm telling mtu akaria sana atireta kuona kida kwa mbecha nini account neno ni kuya na ile kure ma account kabisa ile kura M-Pesa ne for haki information ni direct clear mtu mato ya maingi yonde computerized nambe ekibande kethete utaniria na thimu kana bro register then mbeche uitumba kurika speed kiuria kingi omburia kithira drive yomba ukita for mbere tukinyira au drive kithira yomba kukita for insecurities kwina agents barabara kwina akari matorene baba bandithiji nikenda gutigira kithira kuri na thina taizi cha kuriwa ibaize bagakinyira agents baba bara inyabo bakwiza nao matorene kubandikithia kana kubagitira insurance iria kwina those insurance agents na wonde ora uitire kinya kamwiba no agwire ora muitithiri so na ina namba chiawe na inya that insurance agent and that eu kwende ndera ora wonde atiri awirio contact insurance agent yowe igenda tumba forward marito yonde to Nairobi but inkwira kuna pending cases so before the end of this month I think all cases will be handled. Yes. Na nditutikire mantu jegia wagagia. Nonto indi batigi kugitira surely. Nende it's Maureen I really sympathize no tukinya undi murithi. Kinya unte acha kangambe kama tuili. No tu batwi nara tiania tuitikite kore ngambe. Na tuithirite ngambe achari betu bena ngambe.
uginya batu itwenda kurithia na ituika kwa twina attachment nene sana kurithia and I'm telling you yabura mbuire 60% of Meru it's an hustle area kana ni arend kana ute any other economic activity yabo mbethe wana bo charwa ute any other economic activity yumba kubuzwa ku nwangambi nwanga kurithia kinya kurimo kura kurima wano ikurimo very subsistent kurimo in such a way that kuona irio boya sana lakini ukomba tukaya kumba kurithia nara boya it's a very good economic activity lakini ende neo kuringana na bura no kumenya kwina agreement cia projects the project ya no makaithere ina mwerekera iketheriwa baturi bitu kuinsure imbi tima ya ueme au eta riwe to waishwa ngarire ku ta kundi ura ishwira kana waishwira kithomo utabwithia live cover ku kavera iri waki ne guinsure against drought kana against kwaga kwandithia but kwi program cha thirikari especially cha aso areas na kinya charu na kumenya ira chitawa restocking na in fact restocking ni bwitha kwa some other counties especially ringambe chia kwa sana so I think it is good maybe leaders beto bakona kuina muhimu bagetia restocking project yu ike ya bara bonze ba yeri ba chokerwa no ngombe inkai no to for sure ngombe ngiri 11 ti ngombe inkai na it means ko yanto baba ingi muno bachuneto their livelihood so ende lakini kuringana na mubango yura yo project and drive ambaye itete kuthira towards 2027 yo iko issue ake ngombe against drought no angende maybe baka improve kana baka another policy ku issue against theft kana such but as for now it's only against drought but kuna program with restocking in national government yes na kuna extra protection kiri arithi ira bugwita linda mfugaji twerecereu kwi product nyingi muno ntiraua kwina ulinda mfungaji iyo nione witira mfungaji aichitira insurance neo uranke ndovera ibete to the nearest agent babombe kubera na bete bura baba insure ya butu ina life covers na kuna so many products ya yucha linda mfungaji number 2 kuna era tuweta bonus na kinya effect kakamwibwa na ariria kuna objective ira kuirire ni ya connect the pastoralists to the financial services one of the ira yendeka ugitira ngombe insurance mbere no mwakwethore na kibande no mwanka of course no mwanka withire murithi number 2 no mwanka withire wina bank account in 4 of these banks KCB Equity Cooperative na National Bank no mwanka withire na account ikuo na iu wamburia ni tonto bank ingi itekeri icho bank ira chikuritangwe na Cipri no tunkwirire thirikari yete Cipri contract ye kwaya na menu nende okay save ngiri 3 para ba save ngiri 3 na inyeni la save mbere wambitire ngambe insurance alafu ende bakwire save ngiri 3 bara onde ba save ngiri 3 bakona ngiri 1 already bariro ngiri 5 bariro ngiri 5 the first tranche alafu ithano ingi ikariwa by June iyo neo iko encourage pastoralists bomba gwitata bomba kwithira bena bank accounts yes na ta mwekuru murithi na ta bwenda drive ithirwa ikibutethereria nkuruki kiri gutigira ni bugwita na mbere na kwithura bukigunika kiri urithi bubu na kinya thirikari uratumba kwenda drive tutetheria muno turi arithi ekuru twenda tukompensate wa kithai kinya wamba kana kitha tomba kwaya wanya mbesa in drive kenda tuongela ndithia cietu bungi burambu pa kwa drive ya tutethia turi arithi
itokulukira njanga nyingi kinya cia mirimo yongwa tukona drive antu aromera kiangasi yake ikethwa ni kuromera thina ingi nya cia mirimo thina cia wamba iwingi cionthe mirimo ya ndithia kana wamba bwa ndithia no ntubira iromera kiangasi yake au ugona ata wamenyamenyere kwina drive uni ndamenyamire kwina drive kandi member wa cooperative igembe Central Livestock Farmers Cooperative twaritanwa ipo twaritaniro ndamenya kwina drive as a member of the cooperative afuna ndi watonya kiyo menyaza urungamirite ekuru bonthe nikenda withira it's kind of a sensitization kind of a thing nikende nyamu ekuru na ari akamenya drive uria ithairwa muno ikiguna mwekuru but anyway bwana Charles ni kwithara kuri na losses nyingi ira bwithaira bugita muno na aria maturene no withire ugitutaririria mbuga mantu jegere meat ntere chaburi thank you. Atu na challenges nyingi muno. Especially oyabura Mario wa ra ndigecho babu yane amba family kalusi mukuru na ng'ombe igatuwa inkai ng'ombe ichi thina nyingi muno ki family no tonditia ira mwakuru na bawe thina nene muno na kuthanga gogo nene muno so undenda kuria kirio duka ronyaringi kana ku request drive ndi kwiri kushiku in ikona muntu na remember wo kuringana na kura itrite ng'ombe ciawe insurance kinya kethira batira umba guru gitikiria mantu ya ku compensate cheiwa lakini baburi kwa ila kia na mwe na kukuileka bakaida baina policy ya bura thirikari itukwenda utadhani yao kinya bura thirikari tuwati tutegerizwe the other thing denda kumenyithia antu betu no tujuri iborokia ibingi muno na bila bitha bibi nene muno borokia tiri ya baraba itairanga ari cho insurance ikawa ndire hawa batumba kuongera mbecha atwara ture ya kuongera tuna maana ya tano butumba kuongera mbecha batumba tuchokerie wani butumba kuongera mbecha iriko iwa kuongera insurance kenda ikara ya burangari ile awana okuru bwayo ng'ombe igari wa kinyachio aturia tubecha kidogo gutumba kwina njira ya kutiria mbecha nyingi kenda kinyachio ikaomba kuita kuriwa. Thank you Charo. Amkuwa ipendekezo njia sana lakini no kumenya Maureen kwinera twita project document kana ura thirikari itiganirite kithia ina World Bank na ngapwire ryo na ngapwira yonekere especially ki World Bank ithate ng'ombe ichiukwe muno irira kwina drought pauriende ni atabomba kumitigiti kana atabomba utethia ng'ombe itietatia itiakwe tisasa kwa hivyo wende ni kuofa insurance yambi ya drought na kamugwa wengo na kumenya kinya renda muitethagia mbira mwana we na ng'ombe 30 we na ng'ombe 35 tuteta amboni ng'ombe iyo no igwa although of course mbichi ng'ombe no igwa uteo ya kwa ile ng'ombe chako bila tu inapata abio ingirini yambi yara uitirite kithindu muru satellite ya iliau ikona obuo utengirini eu na kwinera twita trigger igethira below ukiriwa maximum ni there below 5% 5% no migi wango kia bitano ndene yana no kuona ende ngichoka uange akua compensate about the theft yes yabura ndikire kuwa kwina restocking projects na kinyawe na ichi especially this also areas nya problem wera nene turene ate kwa ingi mno bathwana kia Meru is not an ASO region but 60% you have to appreciate is very ASO no kuona
na programu imwe womba kuona kiri the neighboring county kwi mantu akwendelea lakini saindi inge yate kuendelea kwa nende lakini nukumenya mantu ya yonthe kuringana na viongozi vyenu ivo bo fronti mantu mbere paka wakithia bwina thine ibwite atia ibutetherwe but kuringana na bura ko karine ndi thai ki mantu ya drive irwa kimbi njangwa irwa kimbi njangwa no angende maybe in the next phase ya project no tukinya kamwibwa ritangu na thirikari na nakumenya na kinya bethi na kumenya mantu a thirikari the next phase no anga utubwithie proposal iriku ino tibe ya ki public participation tima ende tubwithie proposal tu hatire ikwithire kwithara kinya kwina policy uchiambi cha wamba kana cha niko kana weri kwa tumete restocking kwithira kwina nini cha restocking migambo ekuwe muthia Elizabeth tukithirikiria uni kankaua atongeria betu patulwelie sana na ritho ringi batutetherie nuntu bo insecurity turi affected sana na katukurira nthi yonthe na kinya president wetu na amenye ura miru yina thina nuntu bwa wamba bwa ndethia we are not comfortable na twinde atukurira na bo ngi mbere ekuru twinde tukumia urithini nuntu i project njia na yombo tethinya families ni Bwana Chalo. Thank you. Uni kambere mutegeri wa Weru TV. Kuarekanira usuni bonene muno. It is like a black day kana sad day. Ntu bakwithira kinya twirigirite atongeria kuma Nairobi uyu muno ya IG na ntu abange anene no tukuona thina chikia igoro ikwatangazirwe through the speak mwaria wa borithi wananyaga na to communicate ro to andikiro nyama barua ya wunda andikiro barua personally ya kuonania huko kwa kuina ukaria na ya forma nyimo yuto mutanjesi na nirikirio kinya lakini usuni wala twena go wingi muno ni kwethera kinya barabara ito kuthithirwa ya kuma Garibatula Isiolo who are in the affected no amba bauga ndithia beire barata muntu umwe ugitokome na vile bamurathire batomba kuibi it means ya kamero ina problem ya kutweka tu project igwe kwenda ikariendelea so ankuria thirikari atiri awi ikatwe ingitwe party ya Kenya president yetu renta ibo inyisho tena statement tuina kinya deputy president bwana Kithure Kindiki uti statement kinya kana ono akurita au amero iba kwanga icho ka tu nyingi tu party ya Kenya tu kana ni na turi nyingi turari ndikura aina atugitira kugira mbara akora atiri please ile kukarwa mu matu ya kienda kumba kuita tukiendelea oya Kenya Bank au ange ni kuria atiri waita wa michamano ya amani ya uri michamano ya amani twirite kwariria amani riko twambite kuiyo tukathirwa into bietu na tukakorawa itokona inya baraba gorairwe intelligence bakwirwa abinda akora baka compensated ruarua Nairobi gwe kura kwa ingia ruingi mwanto betaroi iba kura baka compensated ni to twende thirikari no tutako ndiku kwa ntu twabere batwirire baraba kwiri bakwire lakini family sio tina dina kama batumba ku compensate atoba mbeta kwa ni amba bandiki kenda family sio kichecho mbako na life ya kuendelea na kidha ni mwakuru no na tina anaona mukuru ena aitire na tira njirengi ona nambia kulirana school fees ifso please itutelwe na tongeria beto bara tuthurite bonde ntaibu kinya baina sauti twina uimendelea tukailemia ntaibu kinya akiuria ingi turari ingi kura nyetu ntaibu kinya tu bonde twina bokenda beside kaduri muronge ure watu bagitanya parliament ringi ka banya ka resign no to banjange ya wa badedia
aiwenyelikite muno mwanga sympathize nabo bayirindithia ababora aba bangi bori out of kenda ka bate kwanjibika bona to iba kuthira. Thank you. Bwega bwana Mwiti, kwina common mistakes iria arithi bethaira bari nacio tukithirikiria na mbuga namba iria bomba kuringa nikenda bethro bagitetheka nkuruki. Pura kenda kwira mutegeria kana mtu wonde mumiru ni ati program we ni thirikari and it is not a scam. No to thinera twinione ne Maureen kwithira kwiboba kuwe scam bakaua it is not true ati antu bomba gwitira insurance na bakariwa lakini ende twino kuibo kwana na antu mature ni bone ibari mbeca na like last year to register antu around 2000 na kukunge kwi other counties iku register even 15000 ku it means mbeca na mbeca cha thirikari na mbeca hii loan na loan ukarea na ende ukarea ku benefit kuma mantu ya kuyunguka benefit ko it is good that mumero arari wonde uro wina ngambe na itiri insurance na iturero another 2 weeks o mwaka 31st of this month na kuma umembi kutithira kwina any other extension ndi nkuromba mumero wonde ombe witira ngambe nini ngombe chiawe unge kienda ku comment imbure kwina vitengo bile kwina we and risking na kwina engi ya kuongela value kwi company tetebora ile tawa KDC Kenya Development Corporation ambaye ya na loan kiri arithi kana kamwibwa no umenya kiri baraba kwenda kubuithia manto ya value chain ya beef tuwe no kwenda kubuithia ku export nyama na no kwenda loan nene ba kwa loan no kwenda manto ya transport ya chia endethia ba kwa loan kana no kwenda tuende kurima nyangi ya twina murimi munene muno Kitui are produce almost 1 million bills of A per year no kwenda kurima nyangi na umi conserve kinyayo no ba kwa loan kana no kwenda kubuithia yetu itatanari manto iratu na mbi na leather no ba kwa loan na ba na loan ki mtura wothe tuwe no mwanka withire na company no mwanka withire na registered company na no mwanka waandike yangu business proposal iuno obichie kwa no utetherie alafu na bunge nabo no mwanka withire wilaini neu ya value chain ye kuwende woni no akankaya na nambekwa tuwe ura wina kiuria akamburia nambekwa 0721 40 7005 Nichokere 0721 40 705 nambe wa miringa ingombo uchokeria kiuria bionthe ni bwega sana ageni betu bantu kwa narua ni kweza na gututariria bantu ja maingi uria bwithirite bukigunika na drivers na kuona ni akauma ekuru antu arume nthuki mbithi bonthe ni bakwithira bakigunikana nayo na mutegeri au angi tukabutigira ni ati gutena haja ya gwetera mwanga kiangazi gikeza kenda withiro ukigitira insurance the earlier the better na no kuona kinya ni bethirite back extend kanya nikenda gutigira murimi wonde nteriria chandwanda na kwithirwa akigunika ndiria kiangazi kiethirwa gikirumira. Rietwa ni Maureen Kinya.